तामुलपुर डिग्री कलेजनि गाहाय दरखं मोखाङाव फरायसाफ्रा खुदिखांदों। बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि थार्ड सेमिस्टारनि रिजाल्ट होनायाव कलेजनि फरायसाफ्रा गोजोननाय गैया। फरायसाफोरनि बायदियैब्ला बे फिथाइ फोसावनाया थार फिथाइ नङा। फिन मोजां फिथाइ होनांगौनि दाबि खालामना बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि सिङाव थानाय गंफ्रोमबो फरायसालिमायावनो फरायसाफोरा गोख्रों रावजों हुज्रिखावनानै खुद्रिखांनायखौ नुनो मोन्दों। तामुलपुर जिल्लायाव थानाय तामुलपुर डिग्री फरायसालिमानिफ्रायबो सा 304 फरायसाफ्रा थार्ड सेमिस्टारनि आनजादखौ होदोंमोन, नाथाय बेनिनो सा 86 फरायसायाल' उथ्रिसारनो हादों। सा 217 फरायसाफोरानो उथ्रिसारनो हायाखै, जायनि जाउनाव बे फिथाइखौ लानानै दिनै तामुलपुर फरायसालिमानि गाहाय दरखं मोखाङाव थार्ड सेमिस्टारनि फरायसाफ्रा खुद्रिखांनाय दिन्थिदों। बे खुद्रिसारनाय हाबाफारियाव वी वान्ट द रिजाल्ट, बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालि मुर्दाबाद, बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालि हाय हाय, नो सल्युशन नो रेस्ट बायदि स्ल'गानजों अख्रां गोमसारहोयो। মানে মই থার্ড সেমিস্টার এক্সামটো দিছোঁ, দিয়াটো কিন্তু মানে গোটাই ৰিজাল্টটো মানে এটাও ভাল হোৱা নাই, চব বেগ আহিছে। ইয়াৰ কাৰণে মানে অকল আমাৰ কলেজৰ অকল নহয়, আন কলেজৰো মানে বড়োলেণ্ড ইউনিভাৰ্চিটি যোনটো পঢ়িছে সেইটো চব মানে বেগ হৈছে। যদি আমাৰ অকল কলেজৰ যদি হ'ল হয়, আমি তেতিয়া মান্থলি হৈ কিনে মানে মানি ল'লোঁ হয়। এতিয়া মানে আমাৰে অকল নহয়, এইকাৰণে মই যিটো কৈছোঁকে মানে বড়োলেণ্ড ইউনিভাৰ্চিটিৰ ছাৰহঁতক কৈছোঁ মানে আৰু একবাৰকে ভালকৈ চাই কেনে মানে ৰিজাল্টটো আৰু পুৰণকৈ চাই কেনে ৰিজাল্টটো আৰু একবাৰ দিয়ক। মানে এনেতো ছাৰে বহুত মানে ৰিজাল্টটো দিয়াৰ পিছত আৰুকে মানে ফৰ্ম ফিল আপটো আৰু কৰিবই দিয়ে। ফৰ্ম ফিল আপৰ কৰোঁতে আৰু একবাৰ মানে পইচা দিব লাগে। মানে পইচাটো একবাৰ নহয়, বহুত 2000, 1500, 1700 এনেকুৱা উঠাই মানে তাতে মানে বিজনেছ হিচাপত হয় আৰু এইকাৰণে মানে আমি মানে অলপমান আৰু একবাৰ ৰিকে চাই কেনে মাৰ্কশ্বিটটো ভালকৈ দিব লাগে, সেইটো ভাবিছোঁ। আৰু এনেতো কিতাপটো মানে বহুত দিনৰ পিছত আহে আৰু মানে এক্সাম যেতিয়া হ'ব কালি মানতহে পাম, মানে নাহে, জল্দি নাহে, বহুত দেৰিকৈ আহে। এইকাৰণে মানে ছাৰহঁতে বুকটোকো যেন ভালকৈ পটককৈ দিব পাৰে, মানে সোনকালে দিব পাৰে, সেইটো মই বিচাৰোঁ। আৰু এনেতো ৰিজাল্টটো এটাও ভাল অহা নাই। আমাৰ কলেজত অকল হ'লে আমি ধৰি ল'ব পাৰোঁ, কিন্তু আমাৰ অকল নহয়, গোটেই বড়োলেণ্ড ইউনিভাৰ্চিটিৰে হয়। এইকাৰণে মই সেইটোকে বিচাৰোঁ ছাৰহঁতে যে ভালকৈ আৰু একবাৰ পুৰণকৈ চাই কেনে ৰিজাল্টটো ভালকৈ দিয়ক। মেজৰ ছাবজেক্টে আহিছে না নাই? মেজৰ ছাবজেক্টকো মানে বেগ আহিছে, মেজৰ ছাবজেক্টটোতো বেগ আহিছে আৰু মানে জেনেৰেলটো বহুত বেগ আহিছে। কিমান ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ বেগ হৈছে? এনেতো 90 ছাবজেক্টত বেগ আছে, 90 ষ্টুডেণ্ট মানে বেগ আছে। আৰু পাৰ্চেণ্টটোতো এনে 50%ৰো মানে হোৱা নাই চাগে। 9000 स्टुडेन्टआ दिनै बेग जाना दङ। बिथांमोननि बेगखौ फर्म फिल आप खालामनो थाखाय बिथांमोना 1500-1600 फैसा लायो बेगनि थाखाय। बिथांमोना बेखौ बिजनेस बाहायदों नामा? दा बिथांमोना 31 अक्ट'बराव रिजाल्ट ओंखारनाय लोगो लोगो बिथांमोना लगेनो रिचेकनि फर्म दिहुनना होदों। बिथांमोना बेयावबो फैसा लागोन, 200 खरि फैसा लागोन। बेबो बिजनेस नामा बिथांमोननि बादिब्ला? जों सानो बिथांमोना बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिखौ मोनसे बिजनेस बायदिसो खालामदों होननानै जों सानो। बेनिखायनो जोंनि रिजाल्टखौ रिजाल्ट खालामना होनांगौ आरो फिथाइखौ मोजां खालामनांगौ। बे रिजाल्टखौ जोङो बेफोरबायदि जागोन होननानै सानाखैमोन। गोबां फरायसाफोरनिफ्रायनो आङो मोनथिना मोन्दों जे बिथांमोना आंनियाव फोरमायनाय बादिब्ला बिथांमोना जाय साबजेक्टआव HS माबायाव फाइनालाव बिथांमोना लेटार लानानै उथ्रिसारदों, बिथांमोनानो बेबायदि माबायाव साबजेक्टआव बेग जानायखौ दिनै खोनानो मोन्दों। बेबायदिथ' जाथावना नङा। सासे स्टुडेन्टआ मोजां फरायसायानो जुदि बेग जायोब्ला बेथ' इउनिभार्सिटिनि गोरोन्थि।